Fatuma Zarika uria uri na mugathi wa World Boxing Council ahotire njorua ya muthako wa chess Joyce Nyarwai na njamba hotani ya Safari Rally Carl Tudo na gukora ari muhotani wa gatandatu gutugwo ngerenwa ino. Nyarari ino ya miaka 34 ahotanire ngerenwa ino ni guthurwo ni andiki ya mohoro thutha wa gutetera mushifi wake makirwa na Catherine Phili wa Zambia nditimurano ire yathakagirwo mukawa-ini wa Carnival county ya Nairobi Dithemba mwaka muthiru. Ahotani angi matugirwo ni hamwe na ateng'eri Simon Kubai, Helen Obiri, Janet Okelo, Ismail Changao na Edith Wisa wa volleyball. Zarika atugirwo ngerenwa ino oho gukunjirwo kimanji gia ciringi 100,000 gukwa gethi na mbere na mehaririria ma ngumuthorano ingi oya gutetera mushifi wake. Watano ndio nimepewa ya kwamba niweze kudefend title yangu, sababu hiyo ndio muda yenye ambapo nimepewa na WBC. Wameniambia ya kwamba nafaa kujitayarisha na nicheze game mwezi wa 5. So ni hiyo ndio nimeanza kujitayarisha kwa saizi ndio nione mahali ambapo nitafika. We just wanted to keep the title here because Kenya is a sporting nation, and we'll be proud if we have all the big titles remain at home. Chairman wa kiama kiu kia andiki ya mohoro Chris Mbaisi ni agathiririe Fatuma ni undu wa kio giake na oho ogera ati ni meguthie na mbere gutuga athaki itanjire imo ya kumakungwira. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Kamau wa Mushiri.